Meng solyan ti Jesus tatayay Luke. Luke septa huahu. Lokonian Augustus tel masiwit tapen ti Rom, hone teka unawan waki hatapoy akeselon ti Rom, malawe hahitake ngahat ti Rom, lehe ityoy mo ngeheselon towiyay monihani Rom, tetehu se uli wakiay akeselon. Ipo sosohotua lokon Quirinius itel masiwit ti tehu Syria. Lawaselon luahani tone tamalaha hanay akalaha. Aile ape Joseph luwa salili Nazaret, leli Galili, ape inahi hani Bethlehem, leli Judea, taon tetehu tel masiwi David taka. Joseph luwa hana akan ien, nake inakuama ti tel masiwi David. Joseph hakahita hetekia Mary, tel hehin laha otei haniwen akwan, ape ihana ati akalalu. Lokonien Mary hoi ipetiwen akaik. Lokon ti lalu Bethlehem, taun tetan ti hatakahay tel akaik. Iyan uli hatakahay akaik tetan. Tel akaik iyan sewawan. Ipuhui hetek maya ape ihanopi hani leli tone ani manihu. Nakaleling ti tone soliwa patehuhan. Ipeng tehu iyan hinaselon ngangahati sip-sip hoy-hoyin Bethlehem. Tetesol tikilan pahwa solian. Tel engel spirit solian ti hayaw. Itake hahutuya hani lato, ape heway hayaw ihew kakalini lato. Pate lato mamata, tuhatel engel hone lato uke, kumamata. Ngatahiyakema meng solian ti hamuamuay lawa selon. Hongoa, ngayon tetelao leli Bethlehem, tehu taon ti tel masiwi David taka, tel awaya kaha itakahawen. I away kaha ti kawatan ti lialu wow kaha. I Christ tel masiwi, tetel hayo taloma. Amto pakaityoy tel akaik na amuto tunahiwa i engeng leli tone ani manihu pupuhua leli maya. Tatain iyen, kilan wanen engel ti hayo take ulea hani kapi tel engel iyen apelato pak sameni hayo ukek. Hayo tel tonan patulwanen, i pate tua ma pate solian. I aile hasolia wasolakaha hani i ma wasole teka selon i amumuke. Ti taka engel alia hani watone hayo, tesol ngahati ay sip-sip he kakak alia pukilato. Kako nahi hani Bethlehem le kako pakai waliko ti isohotuen masin ti tel engel ti hayo tel masiwi kakanewen kako. Lato nahi kose hani Bethlehem ape lato tu nahi Mary ma Joseph hetekie tel akaik i engeng lelitone ani manihu. Ti tesol ngahati ay sip-sip ningahiwa tel akaik, lato kaki hani teka selon waliko ti tel engel kakanewen lato sale tel akaik iyen. Ti laha tesol hongoa, laha ongake hoane. Meri nameni lawe waliko ti isohotuen ape ito namiloy hawalwelu. Tesol ngahati ay sip-sip nahi alia hani kapi, tupu lato sip-sip ape kak sasameni hayo, ti lawe waliko lato hongoen maningahiwen masinwanen ti tel engel kakanewen lato. Moy ngayon te panim huhu ti tel akaik takahawa, teka masiwi ti teka Jew aile te kikilam ti kotiay uli walikoun ti kolakol ka i selon ti hayo. Apet Joseph uliay i Jesus. Tetenen ti tel engel uliay weni ima ti ipet. Yen taun ti Joseph mameri aile saun ti haunia lalu ti puli hayo, usiay nauna ti Moses. Aile ape lalu kau tel akaik hani ingi hayo leli Jerusalem ape lalu hani i hahitake ngangahat ti hayo. Masin ti te kakain leli pepay hayo tel masiwi i ukek. Lawe akaik ngawan pamu la selay haniwa aile puase hayo. Ape lalu hani hayo hungok pal ti lalu aile saun ti haunia lalu ti pulan usiwa nauna ti Moses. Lokonian tel selon toto Jerusalem akan Simeon. Holy Spirit kakapiti i ape lawe yaile waliko sawi-sawin ti puli hayo mayusi hahatapo hate sol nauna tetan. Masin taka Juliay, tini monomon ateng yay Christ tel hayo taloma ti awaya lato mahualia lato. Ti imat Holy Spirit ko lahake wahani Simeon ka ikum matemu atengi iningahiwa Christ tel hayo taloma. Ti Mary ma Joseph atoheniwa kokole Jesus hani ingi hayo, lehe lalu hani i hahitake ngangahat ti hayo, Holy Spirit kapiti Simeon nai haniwa iyen.
Simeon akeni aumi kokole Jesus ape ikak sameni hayo I uke. Hayo tel masiwi. Opuas usiwan kakayam. Aile ape namilok ihe hawanewen. Ape ewi nangamat. Pake tipuki pulak wanen nganingahi wen tel awayamite. Tetel yawai amite ti kawatan ti lialui womite Selon. Okilami wen I tel awayamite lawe Selon ti tehuk. I masin hewai alon. Ikaki hakewa o hani teka Selon kumaheju. Ma iaile hasohotu teka Israel Selon patetua nakepuki nakwa matilato. Joseph mameri hong ongaini hawane waliko ti Simeon kakak saletel natulalu. Ape Simeon kamei hayu ti hania lalu soliayan. Ihone meri ukek. Tel akai kie hayu kilamiwen. Kilan Selon kumsoh ka I Christ ape hayu teheni mapakai lioi laha. Ape kilan Selon liai la soh ka I Christ ape hayu namiloi ukek la Selon tua. Jesus masin kolakol ti hayu tuhe kilan Selon pahokai I. Awisal tewau ien hayu hatakai namili hatesol Selon. Ape omeri moloan matatahan lalap wanen tunahi o masin kateangol melomelon itapuhi pele atem. Anatel hehin kuluye kakai hayu. Itin leli ingi hayu. Inati Penuel akiki esa tel nati Jacob tel matahaun tilato. Ihehin salemat. Ihina akhwan leli ahang tepanim huhu. Muhin titel akhwan matewa itaisal ulia. Aupe iye ahangun 84. Lawe inahi hani ingi hayu. Ngain ma ipong lawe ilotu mahalini an ti hualia ilotu tetan. Ti Simeon kak hatapoa ananahi hohi hani kapilato ape kake mulik hani hayu ti Jesus. Ape kaki sale Jesus hani hatesol Selon ti laha monomon atenge Christ tel hayu taloma awayai teka Israel ti kawatan ti lialui wulaha. Ti Joseph mameri aile hatapoa lawe waliko ti nauna ti Moses kakak. Lalu alia hani tona lalu ti Nazaret lili Galili. Ti ien Jesus lap ape ikui. Yuke anesoin ti sale awai sali hayu ma hayu aile kola soliayan hani I. Lawe ahang tehu ti taun ti Pasova tel tame Jesus ma tel tinan lalu lua hani Jerusalem nakengain ti nameniai lokon hayu waki aliake teka Ju ti Egypt. Ti Jesus ahangun ke wahmu panem wahu lato lua hani ien ti tehu Pasova usiwa saun ti teka Ju. Tain Pasova tapoa lalu alia hahaniwa tona lalu tuahe Jesus tutuan Jerusalem. Taman tinan kumtioi. Lalu sokok ika kahiti teka kilai Selon tuau lalu ape lalu lua tatalewa ngain hatehu. Tiape aloha itai tahiyama kapi lalu ape lalu upia I leli teka akiki lalu maluhu lalu. Lalu tai tunahi I ape lalu aliahani Jerusalem upiayan. Ngain toluhu tamusua lalu tunahi I leli ingi hayo. Toto kapi teka hanawi kakai hayo masaun ti teka Ju. Ihongohong lato makakame hina kame. Teso lato hongohong Jesus pate lato hong ongaini sale anesoan ti ikakak kapilato. Tel taman matel tinan pate lalu ongaini ti lalu ningahi wa I ien ape tel tinan hone I. Jesus kalahai wa aile hani amili ukek. Amili tel tamam to nanamiloi o ape amli puas lialu hawane upiayam. Ikak pahoy lalu ukek. Ala amulukum upiup nga. Ala amulu tioiwa kanga iye ailei puase hayo tel tamak. Tuhe lalu kumhong heu kakayan. Jesus kahiti aliake lalu hanin Nazaret ape lawe ihong usi kakaya lalu. Tel tinan namiloi kakapitini walikoti isosohot. Jesus lap hetekiele anesoin ti sale hayo. Amukayan ti hayo mati Selon hani I to lap aheta talele.